Parlok hak to ke video ke beladap ngili ya barok ki MDC ki batmai na ke HEDC. Tementak ni ke video pat ngin pet ya ki MDC ki batmai barok na GHEDC. Bat kumjuru ngin ya pet ke parti ayu ke bala bantau sorkar na GHEDC. Te parlok abang ni pai ke GHEDC ki dong job ki long kumni harum. Na ke first war east constituency ude uba Medling Emsware na ke seng UDP. Na ke second war central constituency udah ubah jam seprang potam nakaseng VPP. Naka third War West constituency udah ubah head potmi nakaseng NPP. Naka fourth Amwi Kliterchi constituency udah Madon Bai Rembai nakaseng Congress. Naka five Mukla Umulong udah ubah Nahi Maya Lamare nakaseng VPP. Naka six Mudamai constituency udah Jis Suyam nakaseng NPP. Naka 7 Nangba constituency udah Gresentus Susngi nakaseng VPP. Naka 8 Mudup Umladang constituency udah Tombor Shuat nakaseng NPP. Naka 9 Nongjingi constituency kadai kakong Layawan Lam Jinghun Kendriam nakaseng VPP. Naka 10 Mensengat Kanduli constituency udah Upenchua Nangleng nakaseng NPP. Naka 11 Shelang Mentang constituency udah Daemi Liam nakaseng VPP. Naka 12 Baratu Mukro constituency udah Aibor Lang Shadap nakaseng NPP. Naka 13 Sapai constituency udah Rikut Pareng nakaseng Congress. Naka 14 Mukayau constituency udah Wormanship Shadap nakaseng NPP. Naka 15 Ralyang constituency udah Bison Roy Lano nakaseng NPP. Naka 16 Shangpung constituency udah Miningkong Sutenga nakaseng NPP. Naka 17 Jowai North constituency udah Andrew Chulai nakaseng VPP. Naka 18 Nartiang Wayajer constituency udah Reforming Son Lamare nakaseng NPP. Naka 19 Jowai South constituency udah Moonlight Pariat Kumukertong Shimet. 20 Mutlong Sok Kumpor constituency udah Soki Lapasam nakaseng VPP. Naka 21 Tuber constituency udah Laski Rembai nakaseng UDP. Naka 22 Musnyang Rengat udah Wailat Dameshwa Siangshai nakaseng UDP. Naka 23 Rembai Kledat constituency kadai kakong Violet Lingdo kum kertong Shimet. Naka 24 Sutenga Narwan udah Usaibor Lang Shadap nakaseng NPP. Naka 25 Sutenga Nongkle udah Humbertus Nong Tudu nakaseng NPP. Naka 26 Sumer constituency udah Krison Langstang nakaseng NPP. Naka 27 Saipung constituency udah Lal Williama Tete nakaseng Congress. Naka 28 Narpo constituency kadai ka Davy Payati Tongper nakaseng VPP. Naka 29 Batao Lagadong udah Usanki Shangpung nakaseng NPP. Teparlok kapag kenyo kini baro ka parti ka job bondo na GHEDC kadai ka parti NPP lani ka National People's Party. Namar ka NPP kala job adu katlai seat lada kenyo na baro. Bat kebawan baar par kadai ka parti Thamai kata ka parti VPP kala yo prasit. Kebawan balai pat kadai ka parti Hapadeng ka parti UDP bat ka parti Kongres kata kiasa mar lai seat. Bat ki kertong Klemseng pat arsit. Kata kamun parlok na GHEDC ngin sayo iya ka executive committee ka Thamai ka banya senrop Hapadeng ar nilai parti. Barhang ni indai ka seng NPP ka bala bantau ya kata ka executive committee ka Thamai lada don ki parti ke baya senrop lang batka lani kala bandairu ka seng VPP ka banyo man snai kata ka executive committee ka Thamai ha GHEDC lada ki wei ki parti ki wan banya senrop lang batka te parlok ngai scam pila teblot ya baro ki MDC ka Thamai ki jongpi na GHEDC. Bat so komen haporu UA ne ka MDC ka Thamai ka jongpi. Ku blai shibun me pila pet ya ka video bat sa share ushiki wei.